izwe liyobuya nobani obehlakaniphile esikoleni esecele ungeni naye idayise leyo nto angakayise wayifunda nonini esikoleni liyobuya nobani obabadala besibathembile endaweni bebengezimoto emasangweni nasesikoleni belindele ukuzothelela ulusha ngokufa embhedeni noma nganika imoto kuleli izwe lilandeni ake nize nibuye nalo nina niyophelela endleleni ayidinosuke ningene niphuzile emotweni bese nivele niphelele engozini zasemgwaqeni lindele uhleli izwe ungakwazi ukulibuyisa usakwazi kweyisa uthisha eseklasini ebekufundisa liyobuya nobani kodwa bikhona izolo ngizwa kuthiwa ifika kabuhlungu ibula umuntu osilisa oqalwa ibeka amanxeba angabaleki ukuze ingabaleki maqedwa bese ishisa kanti nobaba omdala besimthembe kuleli izwe libuyisa namhlanje ashaya nanosekezi ngizwa kuthiwa ufika kabuhlungu angithi udutshulwe inkabe ezayithenga unkosikazi ngoba sivusiwe ipolice kanti nomfelokazi obebalekela isigebengu bezimjaka ngizwa kuthiwa enkonzweni fika waqola umfundisi emqola imali yokufundisa izingane esebenzisa igama lenkosi lo mfarisi kanti umfundisi ukuze afike la ngizwa kuthiwa adlula inqwaba amazwe adlulile ngisho na 36 ngithi vuka lelizwe liyobuya nobani ngoba usicela uMpungose watshela umuntu ngayizola ukuthi ivuka lenkathi embonelele uthe sevukile umqasho othi mayifuna umsebenzi ufuna ukumbonelela ngizwa kuthiwa lelizwe lidlule nabamhlophe emini la ngalibalele uma ngibabuza abashana bathi nali malunga sibonanga ukuthi bese idakelwe incika besilele uma kunje angiboni ukuthi likhona izwe lizobuya siyabonga Mpungose nabendledle nophapha ekhanda kamenzi indaba olela umuntu omemeza ngathi yakhalela iluthi igula lika Jama lichithekile nina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedide kwelimaholo lemhlabeni limbhedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uZulu ngiyabingelela lobingelelayo uprofessor ngengwakamkhize ngidabwa phansi kanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini la kaMandlakazi mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho esilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni silanda ke nabe sebephumile bese ke silanda nabanye abalwayo uzokhumbula ukuthi ngihlezi ngikugcizelela ukuthi asilwe enhlangothi zonke yilwa lapho khona njengoba nje ubona namhlanje sinensizwa usiyabonga Mpungose enezinkondlo eziningi ezizama ukunqanda intsha enezinkondlo eziningi ezikhuluma ngezinto ezenzekayo phezulu kwezimpilo zabantu njengazi idakamizwa njengakho ukufunda kwabantwana befike bekhulelwe ema-university egcine sephazamiseka njengakho ukuthi uhambe e-university uthunywe umntwana kodwa uma uthunyiwe umzali then mawufika e-university usubona ezinye izinto ezingahlangani nokufunda igcine zikuphazamise esikoleni so amadoda njengalawo asikwazi ukuthi sishalazele imisebenzi yawo kuyaye kuphoqa ukuthi kuhambe siphinde siwabize nawo asondele ukuzosazisa ukuthi awumfowethu siyakubona lapho uyalwa ngandlela zonke ngabe yini ke wena kulwisayo ngabe yini futhi ofisa ukuyidlulisa ebantwini ungicabanga ukuthi ke umuntu mayekhuluma ngezidakamizwa noma elwa ngezidakamizwa noma engalwa kuphi kodwa mengakafiki kwiMPTV1 ekhaya lazo ngo usuke engakahambi mfoko Mpungose wethu akubelela kakhulu uprofessor ngibonke uphinde kibe kulolu hlelo ngalesi simanga namhlanje khuba sinjalo kodwa ngibona ukuthi sibambe sonke umkhuhlane usibambile umuntu ilento ubusuku nemini usemgwaqeni nani kodwa ke egcineni kwakho ngiyajabula ukuthi kibe ingxenye yalolu hlelo okwesibili futhi mangijabulela ukuba kulona utholunye le inhlelo engiyilandelayo bengakutshelanga nje ukuthi la ngaphandle le episode engibusisa kunawo wonke ukwi-search bar yami ngaze ngagcina ngiyisearcha lensizwe echaza isitori sokuthi engene ngoShimoni lapha phezulu kangihlezi kuzoyihleka manje yabo ngizama ukuyicabanga ngamehlo engqondo ukuthi kwakunjani leso simo nani but ke ngiyabonga kakhulu ukuthi lekhona namhlanje kwethu bafowethu why uMasiya umuntu iyona episode angitshela ngayo mayikhuluma ngeMPTV1 uyasho ukuthi cha ngiyayibuka iMPTV1 kodwa kune episode eyifavorite okay no mina ngicabanga ukuthi But special mawukhulele lokushini abanye yabo ukuthi uma umuzwa la usho hayi ushaya lo uzokhohlisa mina mhlawumbe ukuchaza professor insizwa niphethe ngiyazi kakhulu eminyakeni eminingi 2011 edlule yes exactly even though nibancane ngomnyaka kuthina kodwa ni intwana esizazi ukuthi kulento yobuciko nani benisondele kakhulu so that's why ngivuma ngoelethu uma ngithi angize kuyilokho ngani and number 2 most of izinto ezenzekayo endaweni siphuma kuzona thola ukuthi ziya script noma yenzeka ngendlela yokuthi so mawukhulele lokushini awukwazi ukuskipha so that is why ngihlezi ngisho lento yo TikTok Facebook or anything ikuvezela izinto ojwayele o relate kakhulu kuzona so mawukhuluma ngami
nekhasi yonke into esukile la ngikwazi nokubabona ekhuluma la ukuthi hayi lo usinawana wangasekhaya ke lo nginabo danger udanger lo ayuvongo lo la kasendlandeni enye izinto engicabanga ukuthi is attracta kakhulu and umsebenzi wakho muhle mfethu kakhulu and ungawuyeki kakhulu and okunye okumangazayo ukuthi osinawana sazi ukuthi abanawo ama phone but singasekhaya mawukhuluma ngestory esenzekela ekhaya usithole regular ikwasha khona imoto ushuthi bayabonisana and so information yakho ihamba ibangela ifinyelela ikhona. Siyabonga kakhulu because vele uhlelo ngoba lalethwe emafonini sasi nganginawo lento ukuthi izingane zesimanje manje zinamafoni and ukuhambisa uhlelo emafonini yila sobathola khona emafonini ko TikTok ko Facebook ko YouTube ilapha izingane ekhona and ngicabanga ukuthi uhlelo liyakwenza okwakumele likwenze sekungaba kuye kumuntu mayesebukile ukuthi uyafunda noma uyaqhubeka neindlela ezirong. True ekugcineni kwakho konke mangibuka nje ngoba ngisho ukuthi lenye ama podcast akhuluma akho for example lonke umuntu efethu ngikhula sishezile ekhaya nani but khona izinto ezikhuluma ngawe ngqongqongqo mawuhlala lokushini awazi ukuthi awusazi le stories kanje and okunye ngicabanga ukuthi nawe awukho aware of kona ukuthi yenze ukuthola mawenza something ungazoni ukuthi ihamba kangakanani and idiphi kangakanani so utshela ukuthi ngiyayenza or else mawuficela leso spirit because lendlela esihambayo inde ufike le spirit kube khona into ozokudiscourage noma ozokhulumana ufile kanjalo not knowing ukuthi unento engakanani akusathina sonke esingena khona le comment ejwayele ukungena la ku social media esho ukuthi lama legends ezizele na ukuzofunda izinto ngama comments I'm one of them so akuyena into ojwayele ukuthi akhulume but futhi mase ngimbona umuntu ngifisa ukumkhuthaza ukuthi into yenzayo inkulu kangakanani ukukhombisa lento engikhuluma ngayo there is umjida lo o-actor usekuzalo manje onempandla wasegoli obekwa iGomora kakhulu kwenye ama podcast no David Mashabela ngamuzwa mention leyo podcast and wena ngineshotla ukuthi akwazi uthulani igama lakhe uthulani ngamuzwa emention ukuthi there is podcast yase Durban owenza 1 no 2 no 3 so uthola ukuthi wena ulele into noma ilegacy yakho ihamba ibanga elide kakhulu so that's why ngihlezi ngikhuthaza abantu abafana nani ukuthi ungayeki ukwenza because awazi ukuthi lento yenza manje ubani emshintshayo out there ine contribution engakanani so keep it up ilonto and bafeza ubusakhuluma kanjalo ngiqali MPTV1 nganhlanhlatha kakhulu maningi ama comments negative ayengena so ngelinye ilanga ngafonelwa ingane efunda eDUT right yathi lengane bhuti wami i-podcast yakho ingenze ngakhumbula ukuthi yini engayiphumela ekhaya cabanga ukuthi into engangenawo umqondo wayo into engangayicabanga ukuthi ihamba iziyongena emaresi ingene kuphi ngoba ngangisayiqala nami ngingakalazi ibanga elihambayo yathi ngizokusendela imali bhuti wami ngicela noma yini oshoda ngayo uEde wathi incane le mali kodwa ngenze ukuthi yanginike u500 yazi lo 500 ngawuthatha ngawuthenga esinye iskipe ukuthenga kwami iskipa ngafuna into ezohlala isikhathi eside ngihlezi ngiyibuka ngingathenga into engizoyidla ngiyiqede bese ngingabi nayo into emotivation njalo mangigqokela iskipa ngihlezi ngicabanga lengane le ukuthi uhlelo lakho lingenze ngakhumbula ukuthi yini engayiphumela ekhaya mangaba honest wena namhlanje usually singena ngama Wednesday sisemsazweni ukhozi kodwa bengezongena namhlanje but umsebenzi osuwenzile wenza ukuthi from Empophomeni ngizodrive ngifike in time ngoba into yenza ine impact enkulu so ileyo mina into engihlezi ikhuthaza kakhulu asikenge esayintsha njenganani ukuthi mfethu keep it up baba abanye kunendaba engijwayele ukuyishare mangikhuluma ngimotivator lento ukusupporta le statement osenza uyizwa njenge fairy tale ngixoxa indaba ukuthi komunye umuntu babe nokuhlushwa amagundane so adla yonke into like high and then but come on the solution nethi asithini nabagundane aswacuphe swabekele something because angena gqobhoze ngisho efridge nangena adle zonke izinto then bathatha upoison bawubeka phansi babeka phansi bayifika amagundane abona ukuthi lento ebekwe angithi kubhiqwe ucheese you understand ukuthi ngiyabona le story noma singalekwane mawusibele so mayibuka ucheese ukuthi lento besifukuzela kangaka masifuna yindaba kumele siqophoze ifruit masidinga namhlanje yabekwa wonke umuntu wadlula eceleni kwawo angayithini so konke ekhona wrong ngalento so makundana aphuma consult eminyaka atshela inkukhu ukuthi yazi sibona into esithola kanzima ibekobala namhlanje manibheka yini ithi inkukhu hayi angixhumi mina endabeni zasendlini thiyo kiwe kuimbuzi mbuzi sifica into enje nembuzi
nayo ikhuluma into eyodwa efanayo kuyiwe enkomeni nayo ithe iyasichuma niyasitshela inkinga zenu zasendlini ihlala nodwa endlini la nihlala khona nani later on kwangena ingane la ekhaya yacosha lo cheese yawudla isishona uma isishona sekuthiwa ayi ngoba kunama visitor usually uyazi ingcwabo yethu abantu abamnyama ukuthi ayijwayele kwenzeka sinemali so yenzeka kunamali kuthiwa ngoba sesisuke sanenkinga sinama visitors azofika la ekhaya unganjani sinqume inkukhu ezophekelwa labantu abazofika ekseni namhlanje bezobona la ekhaya yaqala ya affected inkukhu ebithi kade emaxoxo ithi angeni kwindaba zasendlini nani because le nto ayingithini kwaphunywa kwayeminyango afike izangoma zabanga sachaza ukuthi hayi lo muzi akwazi kwenza kumshophi ingane ibulawe yinina la endlini udinga ukugezwa ngembuzi waphunywa kwayeminyango kwaqonya lembuzi eyayithi ayihlangene ayibizwa imithi kaMagondane ukuthi intervenant ukuthi lento yenziwa why ibe lapha number 3 kwathiwa ngoba kuzobe kunezihlobo eziqhamuke eNewcastle uKhari kumele wande kwamele ilandwe inkomo ihlatshwe eyayithi indaba zasendlini lezi ekukhulunywa ngazo angeni siyaphika istory ngisixoxa kwisikole le story ngiyabatshela ngithi nje abantu bangibizile bathi ngizomotivator lezi ngane eziphase kahle eziyi top 10 ngithi I understand ukuthi uzomotivate top 10 but baphi laba abangaphasanga at all because ngifuna ukukhuluma la seyabatshela ekugcineni ukuthi inkinga in years to come nje manje thina siyibona ngazi ukuthi wena ufuna ukusupporta laba benza kahle kuphela bese uyabakhohla laba bangenzi kahle inews to come zofeyila abona isikole esingenasidingo athathe ivolovolo angene emgwaqeni afuna ugodubula athathe amapolo nama BMW ipolo ke ngelithengwe yilabo lizothengwa yilabo abenza kahle laba esisupporta bona inews to come lo uzodonsa itrigger dubule lo ambulalela ukuthi ufuna imoto yakhe ngelilanga lesimo usibona ngazi ukuthi namhlanje asikuthindi ngoba sikhuluma nawe ngoba unengane yenza kahle ngoba unengane ngeke idamizwe uma nifika nama channel anje anifanele ukusupporta because le program yenu asichumi mina ezami ingane ziyangilalela lelilanga ama drugs ayokwenza umuntu osebenzisa ama drugs abuya azo affect ingane yakho enza kahle iloya nani so uma niraise ama issues kanje afanele ukuthi siwa support uma ukuthi nidingana noma yini kumele ukuthi sibe khona si avail somphakathi so ngabuya lapho ukuthi zikhona izimo wathi mayifika lo thaha ngikhuma mina nama lokhuzana nama drugs nani ama drugs elilanga kwi society yethu ayinkinga kakhulu and lento yenza i-risk because the more uveza beshare ama stories besizakala nani somewhere out there khona umuntu ofila ngazo super zabese business lakhe nani but we have to support you see community sime na ukuthi le channel ilenze izinto esikhuluma ngazo so lento ngibizeleyo niyangidinga ngiyiphathi yayo whether ngazi ngwadla ama drugs anginawo umuntu odla ama drugs ngiyabonga kakhulu ukuthi ngithole invite for this show yazi story salemfuyo sihambisana nazo impela izidakamizwa because ukuthi wena una ingane eseyidakamizweni but izidakamizwa nazo ziyak affect uma kufika umuntu ezontshontsha endlini yakho uphuma emsebenzini uphuca ifoni yakho awunayo ingane ebhemayo awubhemi kodwa somehow nawe ziyakulimaza mina as we speak ngikule podcast empophomeni ngasekhaya bayazi ukuthi sishiye kumnyama imizi emingaka ebusuku khona vele bayavuka nje banqumbula wonke ama cable alethu igesi emzini yabantu nengane ngayini esikoleni funeka le yakhopha le lapha phezulu kodwa kusenomuntu ocanga mawenza le program yamapara mawenza le program yosinawana akalokhu le enye ama channel ekumele ngabe makhulu kakhulu siwa support I understand yawendele ihamba ngayo for the system phila kuyona yamali iveza ukuthi sekuhamba kakhulu lezi zinto esingafunziwe zona ithina esiyayo siyobheka ukuthi kazi ithini kwakutshela ukuthi ngafica istory samasika leza kathi no lezi story asiphelele sengifuna ukuyibuka isiphelele le ndaba yashibona ukuthi iqala so yabo my cousin story ukuthi beshiblika bemlandela abanye osinawa yabo ngikhuluma kahle hlele ndini ngize ngiyavuka kahle ngithi yo labantu baqesha babolela ngaphakathi nani chaza ukuthi ufunduza tanda siyawuswa nje okunye iphathe ngidlekisa kakhulu ukuthi nami kusiya abantu abaningi abacela ukuzukela nakayo leyo ubona iimpact ekhona wena uhleli nje hayi lento oyenza lithebe out there performing ekhoneni ngedata econnectwe ngalo intshontshiwe la ibrand bayibuka le channel so that's why ngithi isizukuzana injalo nje awusiphe lenkondlo sesikhulume kakhulu lelo kuyiyona eyenza ukuthi ngikuthungathe ngize ngikuthole vele ke mina nawe ngoba sike sasebenzisana phambilini
bengingajukela itshe lifike lapho khona. That is why ngenza ikhole yodwa ngakuthola. Yeah, bese sacela ukuthi nje usisharele yona lezi inkondlo. Khona le nkondlo ethi yini ikhandlela. Yes. Kube yilena ethinta nezidakamizwa. Le kuyiyona nje eyangenza ngavuka ngilele ngathi hayibo. Kwenzani usiyama? No, ngakubuza lapho umbuzo olula othi izwe liyobuya nobani obehlakaniphile esikoleni esecele ungeni naye idayise leyo nto angakayise wayifunda nonini esikoleni liyobuya nobani obabadala besibathembile endaweni bebengezimoto emasangweni nasesikoleni belindele ukuzothelela ulusha ngokufa embedeni noma nganika imoto ngileli izwe lilandeni ake nize nibuye nalo nina niyophelela endleleni ayidinosuke ningene niphuzile emotweni bese nivele niphelele engozini zasemgwaqeni lindele uhleli izwe ungakwazi ukulibuyisa usakwazi kweyisa uthisha eseklasini ebekufundisa liyobuya nobani kodwa bikhona izolo ngizwa kuthiwa ifika abhlungu ibula umuntu osilisa oqalwa ibeka amanxeba angabaleki ukuze ingabaleki maqedwa bese ishisa kanti nobaba omdala besimthembe kuleli izwe libuyisa namhlanje ashaya nanosekezi ngizwa kuthiwa ufika abhlungu angithi udutshulwe inkabe ezayithe ngonkosikazi ngoba sivusiwe ipolice kanti nomfelokazi obebalekela izigebengu bezimjaka ngizwa kuthiwa enkonzweni ufika waqola umfundisi emqola imali yokufundisa izingane esebenzisa igama lenkosi lo mfarisi kanti umfundisi ukuze afike la ngizwa kuthiwa adlula inqwaba amazwe adlulile ngisho na 36 ngithi vuka lelizwe liyobuya nobani ngoba usicela uMpungoso watshela umuntu ngayizola ukuthi ivuka lenkathi embonelele uthe sevukile umqasho othi mayifuna umsebenzi ufuna ukumbonelela ngizwa kuthiwa lelizwe lidlule nabamhlophe emini la ngalibalele uma ngibabuza abashana bathi nali malunga sibonanga ukuthi bese idakelwe incika besilele uma kunje angiboni ukuthi likhona izwe lizobuya siyabonga Mpungoso ja awuyihlahle umiphi ngoba uma umbhali khona lapho sukumkhona mfethu umiphi mawubhala lenkondlo umiphi mawubhala lenkondlo enkondlo mfethu ngibhala ngesesimeni esokubuka ukuthi ngempela phela isikhathi esikusona izwe silokhu sitshela ukuthi likhona but izwa likho kuthini and okwesibili ngimi ekuthenini ngibeka zonke indla ngothi usually mawubhala ufuna ukuthi mawubhala umuntu wesilisa ugxeke umuntu wesifazane mawufuna ukubhala ngomuntu wesifazane ugxeke umuntu wesilisa so inkondlo mawuthi uyayichecka ihamba inhlangothi zonke yebo siyavuma uma ngibuza ukuthi liyobuya nobani osecile ungeni naye idayise leyo nto angakayise wayifunda nini esikoleni liyobuya nobani ubaba omdala besimthembile endaweni eme ngemoto esangweni esikoleni elindele lizothelela ukusha ngokufa embedeni kodwa futhi iphinde ithi ubaba omdala besimthembile lelizwe libuyisa namhlanje yashaya nanosekezi ngizwa kuthiwa ufeka abhlungu ngoba udutshulwe inkabe ezayithe ngonkosikazi ngoba besivuthi ipolice lo mama usewumfelokazi lo mama umfelokazi uthi ungena esontweni futhi seqole umfundisi umqondo imali yokufundisa ingane esebenzisa igama lenkosi lo mfarisi nalo umfundisi ukuze afike la wafika ngendlela engekho emthethweni wadlula inqoba amazwi so umqashi ukutshela umuntu omusha every day masila siyamtshela ivuka umuntu omusha uthi sevukile umuntu omusha uthi umqashi hayi ngoba uvukile mina ngifuna ukukubona mawulele uselala naye futhi lo muntu besithi akavuke nandani so inkondlo ehamba iphethini nephithini ufica abashana abamile khona emshana izwe nakuthiwa liyahamba lambe kanjani nomshana akabonanga uyidakelwe incikulele so into nje ekhabazelo ongayazi ukuthi uyayithatha imesi ongakazi uyicabanga yabona nje ungikhumbuza enye embhalo engizoyithula ngoba ngifuna ukuyithula ngevideo entweni zongilekelela kakhulu ngoba abafethu abaningi osebenza nabo ithi umntakasisi umntakasisi ngikhala ngokuthi ilanga kimi lathi liphakama ngabona sekunamaliba so ngiphakama nje akusekhona umuntu ekhaya ngifuna sianalyze namhlanje sixoxe ngokuyianalyze ilanga kimi lathi liphakama ngabona sekunamaliba umama ungizalayo wayengasekho kodwa leyo ngiyayiziba ngoba usisi omdala lelo hlazo waligqiba waziba indlela esikoleni waqonda ematohweni eyozamela mina ngoba mina ngiyavuma othisha abangifundisa esikoleni kodwa mina ngithi ngafundiswa usisi akithi ufundiswa othisha esikoleni wena mawufunda kabaze kodwa mina ngithi ngafundiswa usisi yebo esikoleni mina ngafundiswa usisi nokuvuka uzibambele empilweni isibindi ukubekezela nokwazi ukuthi uphilelana emhlabeni kwaze kwaba ngiba utho empilweni nginjenje kungenxa yasisi kwaze kwaba nomntakasisi ngifuna izwe lenkondlo yami kwaze kwaba nobani nomntakasisi akalazi usisi
ngikhule kahle ngikhuliswa usisi ezamela mina sikhula sinabazali and then nosisi wami sethola ingane sambe mntakasisi akalazi nosisi usisi wampatanisela ngisho ezikoleni zesingisi nami ke ngase ngibuye ngimlekelele usisi ukumphungulela usisi ngoba phela usithwalile usisi sifanele ukumbonga sinomntakasisi salicinga sadela ihlazo kodwa usisi walifihla emlomeni olimini egibeza esizokubeka othunjini ngakusihlo kodwa mntakasisi ngifuna uzwe kahle kodwa kumntakasisi emini kunokuhla ngithathe wonke lama principles engwanikeza usisi kodwa umntana wakhe ke manje emini kunokuhla intakasisi uyilahle nini injongo usisi abengayo nami ngawe empilweni zanhlanhlatha nje zalema ziyetsheni umntakasisi waphuma esikoleni wayemgwaqeni ngoba usisi waphuma esikoleni eyozamela mina empilweni nomntakasisi uyaphuma esikoleni manje kuye emgwaqeni kodwa usisi waphuma esikoleni eyozamela thina naye etohweni mntakasisi waphuma esikoleni wayemgwaqeni ngoba usisi waphuma esikoleni eyozamela mina nawe empilweni ukuhlupha kwakho ke ikona ukubeka usisi emathuneni emva kwemizamo emingaka empilweni mntakasisi wathola ingane nawe ingane yini ucabanga kangani kancane mntakasisi ubeke yini etshwaleni naseyidakamizweni ufaswe yini ekhanda ngoba kade ubhema uthe uyaqaqa yini boy sikufasile kade ubhema uthe uyaqaqa usuphenduke wafana neqaqa awusazizwa nokunuka ngiyambuza umntakasisi awusazizwa nokunuka umntakasisi na Jovana ningagula khetha ukuphila nokufa nibe nikubuka umntakasisi uyigazi lami wena pho likabani leligazi olidonsayo ayisuka ngicasukela umntakasisi senaxabana nesibuko akusiwena lona ugcineni ukuzibuka usukhohliwe yini ukuthi unengane usukhohliwe yini ukuthi mina nosisi sakho lasiza intandane usihleganiselana nomakhalwane ngangithi uzoba nempilende uyinqamleni niyabamfishane imiyalezo yami kuwe eyakhaya ifiki wacosha izinqamo wazinqumela ugayikatiki sana usho basilahle asikhuluma ngakatiki ngeke ngisakuvimba ngoba usunemvimbo mina nawe asisaboni ngasolinye ngoba usaboni ngawo omabili usubona ngaliso lilinye nalo elivalekile elishayikile impilo ikushayile umhlaba ukushayile abantu bakushayile kufuze kabuphupha kangcono ngoba sewakwazi nakulala umile mntakasisi xoshwe yini ekhaya embhedeni ngoba sewalala emabhlokweni ngoba impilo yakho leyo usuyikethile akukho ke sengakwenza ukutheni ngikhuleke ngizame ngakho konke okusemandleni uma ufica ukufa lapha ezidalatweni ubatshela ukuthi ngithe akusenani sewengibhalele inkundleni kuyofika mina umalume wakho nomlahla nkosi ngizokubeka eceleni kasise ekhaya ebalweni ngimtshela ukuthi igcina ibuyile indodana yakhe biyehla yenyuka nemthwalo emadolobheni ukuthwala kayo kwanzima ugcine kuyiphuzumuzile wemntakasisi buya lapho khona mntakasisi yazi lenkondlo mfowethu mhlambe uyibhala ungasike saba nayo umuntu la owafika owahlupha kakhulu uma wakhe wezwagcina elala esibhedlela uma elala esibhedlela umama bafika bonke abomndeni yena kuphela wayengekho ngoba wayebhizi ngezidakamizwa kodwa umama wakhe wayelokhu ekhale njalo ngaye ekhale njalo ethi ucela yena ukuthi abe khona naye umfowabo omdala waphuma wamthunga athi aweze wabhasha kodwa ngenhlahla wagcina emtholile uma emthola wamthatha wahamba nawe esibhedlela and ngobusuku afika ngabo noma ngosuku afika ngalo kulobo busuku kwaseshonile umama uthi udokotela wamtshela emakhaleni ukuthi uwena obulela uma wakho uthi wamtshela nje emakhaleni straight wendiya wangashona eceleni ukuthi iwena obulela uma wakho bese inkinga le and yabona ngisho ukuthi wena wayithatha kancane lento oyenzayo mfethu amajida aphelile strong kade ngibuka nje ukuthi enye mina wesike i-generation yethu ngicela sifike ngayo lento le ukuthi kufike ukungena kakhulu ema-drugsini so ubuka abantu beninabo esikoleni ekuyibona bebegqugquzela ukuthi mfethu lento singayenza ubuka abantu sekumele uyowashisa umuntu enanibuya naye nishare homework sekumele ukwashela imoto lokhu zayo futhi mawungamuwashisa imoto usubona ucindezela uyayizwa le nto so isibeka ku space esibi and into engihlezi ngisho kakhulukazi emalokishini esiphuma kuona nombani obuka le podcast because I know ukuthi osinawana abafowethu bayibuka kwakona uzube namagama wonke la sekumele manje sizama ukucubungula ukuthi liphi igama elingezoku-offenda but iyona ndlela kumele senze ngayo akukho kuye but ngiyephuzini lokuthi uthi noma wenzani
kodwa ukhumbula ukuthi awuphileli wena wedwa kunezinto ethi mangizenza ingqondo yami ibuye ngigibela izithuthuthu mina ama motorbikes so kufuke lo msangana ngisho ukuthi ngithini kwi podcast kodwa khona abafethu athi ngibaqatho njengomacitha bahamba ngo 300 emgwaqeni so uthi omunye umjita kwi speed sesithuthuthu wathatha isithombe lezi zeingane uma ishutha esikoleni wasibeka la ngaku 120 ukuthi uma eseqala ukwenza imgilingwane ngesithuthuthi imkhumbuze lento ukuthi kunalobuso lo aphilelayo lapha so akadluli ngala kunesithombe khona sengane so ngizama uyaphuzile ukuthi Jefethu amajita uba greedy kwesikhathi esiningi. I'm not here to judge ukuthi umuntu ukwenza kanjani nani ngoba ngeke ngibuke nakwena thola ukuthi unibeka ipoint ufuna ukusiza umuntu khona abantu hayi wena uyi understand phela lento umuntu lokuzana no but amajita kumele siwatshele iqiniso ukuba greedy ukuthatha inqumo owazi kahle ukuthi sinabantu abangakanani eziba affectayo so nanoma yini oyenzayo nami nginazi izinto engizenzayo kodwa kumele ingqondo ngasonke isikhathi uyikhumbuze ukuthi ngigreedy kunomuntu othembele kumina kunoma okhala ngalento engiyenzayo you know very well ukuthi ekhaya wahamba uhluphe ngani you know very well ukuthi yini abafisa ukuthi ube yona so njengamanje khona abantu bethu ohluphayo yazi nginevideo ngisanda kuyenza ichaza ukuthi khona umuntu esesingasadinga into eyiningi kuyena njalo esisidinga professor uthi iba right wena sibonile impilo ikuphikisile ukuthi ukwazi ukondla ingane yakho sibonile ukuthi impilo ikuphikisile ukuthi usondle sikhande na umuzi masixoxa samalungu omndeni sasilwela into eyodwa ke akube right wena ukuze nathi sibe right emoyeni so anything that you do you know very well ukuthi bangaka abantu abakhona uma kukhulunywa nje kuthiwa kubulawa abantu abaganga eThekwini mabazi kini ukuthi waphuma etradini zaseThekwini abalali ebusuku benza le wayiqhubeke nokwenza into enjalo and I've seen mina ama out ekasilami nginawo abangani bami abanye abakutshela ukuthi impungoza ngisebenzisanga metadone ngisebenzisanga nani kwabe isinqumo engasithatha ebusuku ngavuka ekseni so you know very well ukuthi lento eyenzayo awafuni ukuthatha isinqumo esright ama out siwabonile mina ngiwabonile ngisho ku channel yakho abanye futhi ngibabonile uzama ukubasiza bephinde futhi sebehlulekile but lento ngithi nanombani oqondana nale podcast nanombani uqondana nale video akakubuye nje ngamabomu nembeza kwena ubuye lento esho ukuthi ayifethu enough is enough because kunabantu engiba affectayo yazi usakhuluma nje bafo kunensizwe ethi uBrown eyafika la umuntu oqala nje wafika wathandaza mayefika la Brown Coast namanje waphuma edakamizweni uyasebenza yazi ngathi ngimshuthile ngafonela ubhuti wakhe wathi Professor ngicela ungikhiphele umfowethu eyidakamezweni amtshela igama elilodwa athi mina mfowethu maningi ama calls njengala engiwatholayo athi mina anginawo amandla okukhipha umuntu eyidakamezweni kodwa amandla enginawo awukusiza umuntu ifesefisa ukuphuma eyidakamezweni ukuthi ngimlekele lapho sure uBrown ubehlezi sihlangana naye emgaqweni uBrown umuntu awuyena indlela adalwe ngayo ipersonality yakhe uyeyekile ngangamboni ukuthi enga break out ayihluli idakamizwa okay uma ngibuka nje uqina kwabantu emgaqweni yena ngangambone nga break out so njalo ehleze engikhetha uzophuma abuya azongithengela iKFC ngithe awungiyeke wena sometimes uthi ufuna u20 rand ngimncishe ngelinye ilanga mhlawumbe ngimnike ngelinye ilanga ovelwa inyamalala uBrown emgaqweni ngingazi mina inyamalala uBrown wangifonela umfowabo wathi ubejwayela ukufona akasafona uBrown ngiqale ngihogele ngibuze kubantu abantu bathi bamgcine ephanjanelwa yikhanda because ngesikhathi ethatha isinqumo seye rehab wayesephanjanelwa yikhanda so manje mayephanjanelwa bathi abantu samgcine ephanjanelwa yikhanda mayephanjanelwa ikhanda lalimphambanela ngaphi kuthiwa umunye ngamgcina ase workshop hayi ngiphume ngiyeko workshop hayi ngambheka ngancanga kodwa ngangamtshela umfowabo ukuthi sengincamile ke singathola isimanga angena uBrown egqoka isudu la ngiyeza kuthiwa ngifuna indoda lapha phandle unamanga ngene egqoka isudu uBrown straight phumile idakamizweni hey angikholwa ngezwe hayi ngimsupport ukuthi aqine kulento ngiyaphike ke manje ngiyakulento ukuthi wahlala mhlawumbe 2 months engaye ekhaya ebhizi zami ukuhlanganisa impilo ngosuku aya ngale ekhaya kubo kwakhalwa ngathi kushoniwe kwakhala ngathi kushoniwe ibuye laphike lento ekuthenini mungakanani umonakalo wenziwa umuntu oseyidakamizweni emndeni so leyamonakalo yabona uthu imonakalo engiyaziyo deep ngalendlela yabona umuntu ufana nomuntu ovela rape ingane egcikeni so sewudivide uqeda umndeni because khona ozofuna ukumvikela uyazi kodwa yena ukuthi lento ayenzile ukuthi wrong kana xabanisa ifamily for F into oqala le yenzeka number 2 sibuye size kuyona le idamizo mfethu ziyinkinga because
wonke umuntu kunomuntu ekumele ablame ukuthi akakufundisanga kahle you know kodwa ukuthi uyithathe emakhoneni aseThekwini zukela wena zihlalela I understand ukuthi khona abafakelwayo into enebhenya sikhulele ekasi nani but mina to me mangikule podcast bengingafisa ukuthi in years to come kube khona at least noma ngayedwa athi professor from podcast into engangiyibona nganqoba from that day because izathu asenza ngisho lena uwangibuka ngokwe background yami ukukhula kwami izinto umuntu asekwazile ukuthi ayiachieve ekhambeni kwesikhathi zazi impossible mawuyicabanga so laba khona umntwana ehleli ngaphansi kwebridge ethi mayixoxela abantu uthi hey one day ngophuma la edakamizweni ngiqhamuke mhlambe ngemoto eqhuma ngo4 pipe nani into ayikhuluma ayenzi sense sike sakhula under izimo ezisenza ukuthi into esiyitshela umuntu zingayenzi sense uma ngibuka niyintwana encane yakukhumbula iphusha kayo yonke indlela la kodwa ekhona njalo umbukeli la khona ezikhondleni ikiza lapha ubona ukuthi intwana iyazizwa nenlanga and ukuthi uzoba nenye ama podcast ekukhunywa ngawo because I can tell you kunomuntu obhala iproposal nje manje ayicubungula yasho ukuthi uzolekelela intsha kanjani edamizweni but aka90 ephatheka we have umuntu esinaye la ngileni naye namhlanje nami okukuthi ngempela leligama lithi professor aliqhamukanga for nothing ikhona into ngempela ucontribute kuyona nani so ngiyaphuzini lokuthi uma sonibuka nonke la inisuka khona kodwa namhlanje la inikhona nala impilo esanisa khona iyakhombisa ukuthi uyakwazi ukuphupha into bese uyayenza so ukwazi ukubuka le podcast as usual uthi bebekhuluma umasiya lapha nani and then ubuyela kulokhu zani buyela kwi drawing board uyi out amaphutha athizo owenzile wawenza izintwana siya accepta prove abantu wrong yabe nginabantu ngokwenxa yezimo esasikade sikuzona ukuthi mawukhuluma izinto ezabaphupho khona bakutshela ukuthi azikho so today bayichaza ukuthi bahlala ngakuboka siyabonga noMpungose noma bahlala ngakasiyabonga Mpungose noma bazuMpungose uzwe ku loudspeaker uthi hey professor hey right hey ngibuka le podcast uzwe uthi ngikwi loudspeaker kodwa la wenzela ukambalanga ukuthi kubonakale ukuthi ngempela so sinabo abantu abakhuluma izinto so mangila ku podcast njabulele lokho ukuthi akufika abantu abathi kuwena ayikhona la besicaphuna khona impilo siyilande from the scratch anything esinayo amandla omqondo sutshela ukuthi lento sizokwazi ukuyenza sitshelwa futhi ukuthi ungasitsheli ngobani bani bakutshela umunye ukuthi esikoleni high school before ngiphase kahle umatric mina I repeat 2 times esikoleni ngenza umatric ngabantu abangishiya ngo2 years outside yes futhi sekunabantu abangitshela hayi labo abazositshela nani namhlanje ngihlezi ngibuza ngithi abeze phela bezochaza because I still remember kona inyawo ngeke ngisho igaba lakho okhuluma amazwi anjalo kumina ukuthi hayi xa ungasitsheli ngoMpungose angazi kodwa kwakuyinto ukuthi ngumuntu ozophela noma kanjani endleleni ngazamtshela igama elilodwa lithi one day uyagwinya mazi wakho so uBrown lento ayenzayo ukukutshela kanje emehlweni ukuthi ngiyobuya wena ngizokubheka sekuncane usazobuya futhi zikhona izithombe ngizoshare yayizwa le nto lekhuluma so ngifuna ube naleso spirit I understand ukuthi uthukiwe watshele cha lona iphara kuno auntie kuno why ube greedy kangaka ngoba kunomuntu oyedwa azothi mawusayidamizweni noma ukwini kunomuntu oyedwa kodwa nawe oyedwa nje olokhethi umntantu amuthi sangayishintsha lena ohlangana nawe edrobheni umndeni wonke ukurejectile wazi kahle ukuthi akhona abantu abangakukhulumisi because bayazi washo ubonile wathatha amafoni ekhaya wenza khona oyedwa okasukeleke nje ukucinga idolobha lelingaka ekucinga udonsa amasaka wazi kahle ukuthi unombhede la ukhona akucinga athi kodwa uyokhula nina fika kushell 40 rand usubetray ngisho nalowo muntu wena tsabuyi into kuwena nje mfethu ake ngenzele iqiniso lo muntu okuthi ngoba makuma family meeting uyatshelwa ngayo thiwa phela obani bayamncenga noma bayamthanda uthi unikela ngayo uyaphinda uyabuza okwenza stay file ukuthi ushayiwe futhi emawuthi kade usuwenzani so uyayibona lento nje so manje as you watch this podcast awuyibuke ngewubuyele kuma senses ngeucabangele omunye umuntu oseceleni uthi kunomuntu ohlekwayo ngayo yazi kade ngiyongcoba unombuso ube yisilomo sakhona la kwiMPTV1 unombuso belala ngoplastic elala ngamasaka mfowethu phansi kwamabridge mfethu egodola wezocisha wabulawa isifuba la lesibhedlela yazi ngafike ngame egcekeni ekhaya kubo ngathi onjani umuntu osho umuzo ongaka ngempela ayolala emasakeni exactly kwakhiwe kubo
ku-right. Kwakhiwe kubo mfowethu. Kwenzeka njalo. So wazi ukunikela ngalabo bantu. Khona abantu bethu obukisa ngabo. Because nathi ekhathini enzima nawe uyazi wonke umuntu ethi hey wenzani mhlawumbe uyaqala wenza lento yenza hey wenzani nani ukhona yedwa babaningi ungayedwa nje ovele ethi hey yayibona into uyabona kuma comments mhlawumbe ngiyacabanga ukushaya ivideo ivele ibe no 2 views uthi bawusineke phela udlale ngani shaya go 2 views 2 followers xa isense promote lama parades usigabela amanga nani bese khona yedwa oqhamuka yedwa ohleze khona kulama views athi Khabazela iyahamba le yanto yakho yabo iyahamba and njalo mawusushutha awusacabanga lokukhuluma izinto ezinegative ngaso sonke sikacabanga le comment eyodwa ube khona umuntu Khabazela I know ukuthi ubhekana nalezi zinto enjalo awuyasilambisa mfethu ugcineni ukukhipha i-episode mhlawumbe kade ufile aphile yabo lento njalo kube khona ama betrayal manisebenza lemsebenzi kujikelwane kube khona abayibonayo le vision ukuthi ayisebenzi go and check khona ispeech sika Mark Zuckerberg we Facebook esithula eHarvard so uyasho ukuthi Oxford noma Harvard between the two uyasho university lapho ukuthi one ngizo address abantu aba-achieve into engakwazanga uyachieve akithi akagraduate akwagcina lokuzana isikole but into ayishoyo there was a time where uFacebook kwi-speech sakhe uthi there was a time la uFacebook azizwa khona yedwa bonke umuntu emtshela ukuthi udayisi athi omunye ayi mina ngiyaphuma and then wayisesala yedwa but ikhonto lokuthi yazi abantu bayadinga ukuconnect abantu bayadinga ukuthi baxhumane uthi after that angazoyishare wavela wabona umuntu cabanga uyitshela lento uyishare lesikole yabo uthi into yokutshelana ukuthi ama class awekho nani bese vele mase kuvaliwe omunye se download lento sebexhumana ngaye eIndia waqala baxhumana ngaye eEurope basebenzisa yo platform after that wabona kanjalo ukuthi lento singasebenzi so kuzabuye izinto ukuthi ikhonto ongayiqala incane kanti awazi ukuthi kangakanani nawe futhi ukhonto ongashintshwa i-podcast eyodwa impilo yakhe ishintshe bese yakutshela ilanga ukuthi uyafika yazi yini enginotisayo ngoba ukhuluma mfowethu ukuthi une experience ye podcast ngoba nawe une podcast yakho ngiyazi kahle yabona mfowethu ngesikhathi ngiyiqala ngangeke ngithole ama views awu2 noma ngithole 5 views bese ngithola ama comment i-comment eyodwa leyo comment iyangixeka I decide ungaphinde ngwabuka ama comments sure yazi kuze kube manje ngwaphendula ama comments kwasuka lapho ukuthi lento ngoba iyangibulala kulento engithi ngizama ukuyenza omunye akutshela into nawe uvela ubone uqinisile umuntu ayikho no like serious i-podcast ngithe bangena la ngibuka mfethu yo equipment nani ngiyasho ke ngithi but ingane yakho podcast ingane yakho yabo i-podcast usingayishutha manje mina ngiyakhuluma ngumuntu vele ohlala exoxa but wena njengomnikazi walento usuyazi ukuthi yini ozoyiclipha uyifake ngasiphi isikhathi yini engizoyibeka nani so if uqala into enje without ukuba nibe kwi-vision eyodwa bakhona abantu abazosala along the way but akumele kusala idea yakho because you are the one umnikazi ingane yakho izalayo so mawuyizala kumele uyishape ngendlela yakho so along the way kuzokwenzekana noma yini along the way uzothola ama betrayal from i-crew yabo uzogcina understand ikufundisa but asazokufundisa isifundiso sokuthi editwa kanje ukuthi wenza nje uyenza kanje usebenzisa equipment enje ukuthi uyenza kanjani uyibambe so for now le podcast enkulu kangaka ukutshela umuntu okazi uninde lihlaba kuhlangana amadoda awu 10 nendoda yedwa fika yasetapha sangena sahlala phezulu komsebenzi that's it umsebenzi wahamba kubantu la kumele uye khona and the more into simple yenza kube lula ukuthi kusebenzeke kuqhubekeke sure and awuvilaphi la awulali mawuvuka ngo2 ekseni ngani yakho le uvuka ngo2 ekseni uthi lento uyayidedela manje ake ngiqale ngidedele lama snipers ngiyeke iyaphoqa into yakho ubonyaza social media this is my thing yabo ngisho mina yamdila kakhulu nama politician ilokhu yabona khona isikhathi ngisayiqala amakhansela ngenza namakhansela angasekhaya ngidila nani uma ulate uvela uhlangane no MEC nomhlangano nongqongqoshe thizeni nathi away yazi ngiyanibuka lapha le yanto yenza hayi kanjani ngoba lento ibisanginika 200 views nje ulo 200 sinabantu abanepower bodwa uthi uyezwa ngelilanga awufethu yazi ukuthi nami ngakujabulela ukufika ku-podcast yakho MEC kanjani former ministers nje ube ngikhuluma no deputy speaker waseparliament sanda kuphuma leyo lokuzana befika ekasi yabo ngikhande egcekeni lapha kwapi ngadesigner yonke ekasi bangena ekasi ube naleyo nto kungena asemakhelwane ephuma athi makhelwana ngikho right lamadoda ahlale evulelwe ikwapha la ekhaya sifika wonke ama political parties ngomntwana kwawo bayeza abaholi kugadiwe so ngizama ukuya kulelo phuzu lokuthi
ikhonto ungayiqala incane and ayikhethi ukuthi ukuphi wena kungcono use mina ngilande kasi from dusty streets of ikasi ngingene nawe ungene egcekeni mase ngihamba ke imagine uthatha ilunga leParliament olifaka ebackroom ngithu uyamlaheka ngathi package Toza ngqongqoshe. Then the power of the vision. Yeah, exactly. I-vision izohamba izongena eParliament. Yabo. Fica abantu wazi ukuthi uyabuka ngibuka uShongwe kwi-event yaJumbe uShongwe we-MK lapho kwi-Adoc lo ubuza kakhulu imibuzo le yesiZulu enkwali yenkosi kanjani yeah so ngihlangana naye kwi-event yaJumbe kusho yena uthe ndoda hey ngizanini lapho that so I'm like kiphethu awazi nami ngibuka wena kwi-TV dadewethu member of parliament ye-EFF osisihlenge yomkhaliphi kune podcast esobe sisho to Reggie Ngcobo lokhu za former MEC of Education owazi Mshengu everyone babuye ekasi to support this vision enziwe uLova waseKasi so everything is possible ukala la ukona ngale nto nayo and yazi mina into engiyifundile because nami ngiyindoda mina ngiyindoda yenza izinto zenzeke mhlawumbe nje ibhedayo uthothi ngifica la sengiyalwa ngifica la mhlawumbe sengiseyixukwini ezirong kodwa since ngaba nevision yeMPTV1 iyagada ivision igada umuntu nomnikazi wayo futhi phela wena usakwazi ukwenza nje ekubeni ikhuluma kanje ebantwini yazi ngikubuzelana uthi wathi siplaka negeke eblakile lana nani vele qhamuka omunye umama wathi siyabonga Mpungose indlela engikuthanda ngayo leli kano liphethe ngesandla yazi lelo la ngiphindayo ayihlanganisa ngeke athi ayifani nawe Nzola so uyadinga ukukhanda into ezoba nkulu kunawe bese igade yeah igade that is why ngicicizelela ukuthi izingane ezikoleni ingane ibe nevision ibe nephupho because enye into egcina ilimazi izingane igcine zenza izinto ezirong because ayikho impi ayilwayo akanayo impi ayilwayo for impilo yakhe kodwa nakuzona professor mina ngiyakhala nginayo into ethi kwathina si absent kakhulazi abantu abakhona abadala ngibuka kulama talks engwenza mangabele ikole mangilala ngisuke ngazi mangingade ngiye esikoleni inbox wami uzobuya ufull ugcwalise lezi zingane ngithi mina anciphile ama role model esikoleni banciphile abantu abafana nani abaziwayo ukuthi bazoba ne vision ethize nge-country so kanti abantu ababheda ba available yabo bakhona mawufuna umuntu ongakufundisa usibhamu sisetshenziswa kanjani uzomthola elokushini uzomthola akukhombisa mawufuna umuntu ozokutshela ukuthi ama drugs iliphi elingcono nenjani uzomthola but mawufuna umuntu one vision ethize they are absent abatholakala so nginayo le feeling ethi kumele siyibuyise kakhulu lezo zinto ezifana nalezo ezokwazi ukuthi zimbuyise umuntu ngaso sonke isikhathi khona izinto yabe ngize ngihlukanise ngisho ama generations zokwenza umuntu ozalwe ngo1980 kuyani ku1995 akivani from 1980 asithi 1985 to 1995 yazi ukuthi ngagaranteed ku rare ukuthi angayazi computer yabo i-age yethu iye kwi-age yaba late 90s all of them khona isikhathi esike safika ngathi wonke umjida nje kumele ngabe angaba necomputer yakhe ene-mouse erumini uyakwazi ukuyikhiphela ukuthi RAM i-motherboard power supplier uyikhanda kanjani yabo leyo nto njalo kuyiculture abanye nje basayidamizweni kodwa nje mawube computer ngeke kofika ingane yamakhelwane ufuna ufaka izinto kwi-USB nginika i-laptop ayazi ukuthi how to use laptop ithi kuke wafika isikhathi esiculture esinje kuyiculture ukuthi ngathi une studio kodwa lesikhathi Mojapu une studio sakhe nawe une studio sakho nobani une studio sakhe abenza ini o underground hip hop ngekhathi zo Akalicious o LUS yabo yonke leyo nto so i-culture iya introduce bese ibe trend manje ke kwafika ukuthi hayi ngazi ukuthi ushiya isikole wayo drive imoto later kwafika intwana i-generation yamanje yayenza umdlalo wamanzi wamuhle wonke umuntu yabo imoto le usebenzise ngamba ngawo ngineyintwana ezihlathi brother sithi ukuyibeka phansi kanjani so i-culture kune generation eyodwa efanele ukuthi ibe present bese ishintsha i-culture njengamanje umuntu ogibela imoto zeyintwana ama-brothers amadala azothathwele yanzi manje nalama 2K nalezi moto eziwashwa zize ikhishwe ubhampa kube nomuntu oyedwa instilele into yenhlanzeko after that izintwana zayithatha zayi-own apha yabo as much as stance sakhona silokhu sivinjwa kuthiwa siyi-crime kodwa leya nto yinhle idinga abantu abathize abadala abazoyishape kahle at least i-youth isiqoqelana lapha igcwale all of them funa ngathi angadriver ngathi angawasha imoto even endlini mangihleli kufika
umfana nokhe brother sicela nje ukuyiqondisa nalawo asithi uthi uhleli phansi akutshele brother awuthi ukushaya awuthi kuyenza ukuthi nokuthi okuningi sesikuthola kule generation engenzayo so ngizama uyabuza into ukuthi asibe available introduce these ideas and then abantu abasha bese beyathatha ba own up kuba ama ideas abo and then i-culture izoshintsha u-top 10 esikoleni kunothisha ozo-introduce sasoba no-top 10 man Mfunde esikoleni wonke umuntu usuke sefila ngathi angaba abi part ya top 10 angiphathi top 10 makuzoba khona into ezotholakala hayi lo ozophuma number 1 uzothola laptop everyone sefuna ukwenza lo no chocolate ngisho lo ongenzi kahle ukuwa kwakhe uzomuyisela ko 50 ngobe bezama ukuya kulaba aba 90 at least uzowa 50 you remember eminyakeni yethu kusaphaswa ngo 50 esikoleni beku easy kakhulu uwazi kahle uthi okay wonke umuntu lento since kuthiwa kuphaswa ngo 30 ngakusithola kube baningi abantu abathola 10 kahle hle ukuthina okwazi ukuthi ufailile uthola u49 so wonke umuntu ayilwela kodwa uthi angilweli ku49 but simple sekuthiwa u30 that's why sewathola nama results ano 10% yaba ibuyela kulento consensus wade sinawo la ngicathi ngeviki edlule eyabulala umuntu na ngenxa yedakamizwa yaboshwa yabuya impilo yayishintsha yawumuntu nayihambela izikole ithi ejele beboshiwe bekufundwa makufundwa uma kufundwa kulokhu bebenikwa itask yokuthi abawinile baba wo number 1 number 2 number 3 kunamajazi abawagqokayo number 1 ugqoka ijazi elihlukile nje liqacayo number 2 ugqoka ijazi lakhe number 3 so manje abegcine umbango lamajazi wonke umuntu ufuna ukuphasa agqoke leli jazi exactly no ngaphasile kodwa uphasile yabo engaphasile njalo kodwa uphasile lokho yakhe la uphatheke kabi uthi akubuka nje ngithola u52 abantu bathola u90 but u50 ipass mark yabo ake sishayele lenkondlo le eqoqa umuntu ukuthi angeke ebuyele esikoleni because yilapho SMS analyzer siMPTV1 sabona ukuthi izinto eziningi zonakala lapha ezikoleni yeah so kodwa umonakalo uqala from grade 6 grade 7 grade 8 grade 9 yeah then lento esuke siyenzeke ema university ama results yeah Mfowethu inkondlo yami simple nithi mntana nami ngiyakuthuma la ngisuke ngithuma umfundi MPTV1 izwala na mntanami ungabusalala geza gcoba qoka kuyaphuthuma ngiyakuthuma ngimdala yimini umzali uma ufika lapha engikuthume khona unganaka ukuthi ngithume ngakunikanga imali ngoba kubasebenzelanga abanye abazali ababethuma izingane zabo kule ndawo kodwa phambili bebeqhuba imali ngifuna ukukuthuma ke wena ukuthi uyongithengela izikhali ayizembubhiso kodwa empilweni yakho uzoba izibusiso ngoba sizoba usizo ngakho ngicela ukuthi ungisiza hlonipha ihlo nenyoka usuku zakho zizokwandiswa mntanami ngiyavuma kukude lapha engikuthuma khona elingenzeka ukuthi ngoba kuthuma manje ekseni uzobe entambama nelanga seliyoshona and kungenzeka ukuthi khona fice khona izikhokho zakhona wena ungadaleli bona uma wenze kahle ngiyakuthembisa yoba noma yini ofuna kube yona ngifuna ungiyelele esikoleni uyofica omunye umuntu abathuthisha efundisa othi akabe ngangami noma ngabone nginasithunzi kunami kodwa wena kuyokusiza ukumhlonipha nokumazisa ngoba lo muntu uphethe ulwazi oluqukethe kusasa lakho lonke umvumela uma ekusiza akadingi izinto eziningi lo muntu abathuthisha ngoba khona afika akutshele khona bese ecela wena ukuthi umtshele khona lokho akutshele khona bese umtshela khona ngendlela ekuyiyona yona bese kubhalile ipheshana lodlula ephambili ngoba ushaye khona yodlula ke nalelo pheshana yozofike lapho uthanda khona mntanami ngiyavuma kukude lapho engikuthuma khona andingenzeka ukuthi ngoba kuthuma manje ekseni uzobe entambama nelanga seliyoshona kungenzeka ukuthi khona fice khona izikhokho zakhona wena ungalaleli bona uma wenze kahle ngiyakuthembisa uyoba nanoma yini ofuna kubiyona uqoqela umaphepha abhala ukuthi uphumelele uzuphumelele ngephepha lakho lempumelelo uyohlala nomuntu akabantu bengazelele imali impilo engcono kuyobe sekubanga wena ngasenandaba ukuthi wena usukhathele leli phepha lingabe ithikithi ongandiza ngalo phinde libe isheke ongadla ngalo wena ngiyakuthuma ukuthi wenze njalo ulalele iziyalo mntanami ngiyavuma kukude lapha engikuthuma khona ngenzeka ukuthi ngoba kuthuma manje ekseni uzobe entambama nelanga seliyoshona kungenzeka ukuthi khona fice khona izikhokho zakhona wena ungalaleli bona uma wenze kahle ngiyakuthembisa uyoba noma yini ofuna kubiyona ngoba uthisha kukhona afika akutshele khona bese ecela wena ukuthi umtshele khona lokho akutshele khona bese umtshela khona ngendlela ekuyiyona yona akubhalele ipheshana lodlule ephambili ngoba ushaye khona siyabonga mfumbi wekhuba uma ingane isekhaya mhlawumbe nje yenzo grade 12 isuke igado umzali mfethu
bese kuyahamba e-university yohlala eResi isiyohlala nontanga wayo sikhulise ngenye indlela la ekhaya Mfethu. uma ifika isihlele eResi uRumza wayo ukhuliswe ngenye indlela naye la vela khona Mfethu. bayizingane imqondise emanzi ngokucabanga kwakho iyiphi indlela okungamele kwenziwe ngayo ukuvikela leya mqondo leya ukuthi ingagciniwela eindaweni ezirong so khumbula ukuthi inkondlo zakho sibuyela kule oqale ngayo ethi kunobaba abadala obafica befuna ukuthelela izingane ngengculaza into yenzeka layo leyo kungenza ukuthi abantu abasemakhaya bakwazi sifica kunamadoda amadala ama university esemasangweni yes ema racing ngeyimoto into yenzeka la asikhuluma imbudane mfethu ngokucabanga kwakho mfowethu yini ongamele yenze ukuvikela lezi zingane lezi mina ngithi kungaze kusekuseni sizama ukulwa nezimo engabe sikhuluma nomuntu isikhathi esiningi ayikho into engekho emhlabeni okungabini kwento engekho kuba kumuntu kodwa uthi uchuzana ayikho into engekho yabona manje singalwa sigcine la sifuna ukuthi sidonsisane ngembono kodwa umuntu kuba ngaye so mangithi umuntu kuba ngaye inqumo zenza ngayo uthi omunye esukela usiyanda amaphumulo ufake ukudla uchitha wenza ijoke angazi noma ilaka ice cream noma ichitha ubisi siyakhuluma komunye hayi lento yenzayo iwrong ngoba khona abantu abahluphekayo lento yenzayo. And then impendulo yethu kuyena ithi ubani okutshela ukuthi wonke umuntu ohluphekayo uhalela ngisho ubisi olichithekayo akusezodlala iadvert yase KFC ngoba kunomuntu ohluphekayo yabo ubani othi ithi umuntu mayehlupheka ulambele nanoma yini ulambele ukuthi uyena kumele ayitholele kodwa kusho ukuthi senedaba ukudla nje okuchithwayo uphendula umuntu ohlupheka isilambi angesona akenzi kanjalo so ngiyaphuza indanike ngiyaphuza lokuthi kunezinto wena ezumuntu umhlaba ubekiwe kanje ekumele uyithathele inqumo zazo ukuthi uphuma kwi background wrong akusho ukuthi sekumele uye ebugebengwini excuse ukuthi kumele uye ebugebengwini awuwazi ukuthi usitambela kanjalo ngoba uzovela uboshwe noma uzovela ufe uthi uzama ukusiza ukulungisa ukuhlupheka uvela uhlupheka kakhulu ngoba uzongcwatshwa nomngcwabo ongekho and awukwazi ukuqambela thina manje ngokuhlupheka because siphuma khona ukuhlupheka so ngizama ukuphuza into ukuthi bakhona abantu abafuna ukhanda excuse ukuthi bengihlupheka yona sasilala ekhaya singadlili ngakho akhomba imoto zemali uthi bonke abantu abahlupheka abayizigebengu uqambela abantu abahluphekayo wena wawuyisigebengu ahalo uyangizwa yini so ngisengikhuluma naye ke lo kuthi mawusuka lapha e-university you know very well ukuthi wena into oyifunayo umuntu oyithatha akafuneki yabo so i-pride yakho kumele ivumele ukuthi lokho kahle uma ukuthi ubona ukuthi indlela ayikho esingayenza umbona ukuthi indlela yokuthi uphathe i-iPhone 17 Pro Max kumele uhambe uyolala noba abadala bakuthelele ngengculaza within 3 years mhlawumbe impilo yakhe ayisekho kwayo leyo degree it's your choice but i-point esifuna ukuyisho thina ukuthi konke okubekiwe kubithatha konke okubekiwe kubekelwe wena unayo indlela obungakwenza ngendlela eright leyo nto ukuze ube lento iyona kunendawo nje kwakwaba nescandal safunda isikole ekuthiwa kunomuntu ekulalwa naye cathi amajidi elale nomunye umjidi ekulalwa naye ukuze abafake amazinyo ama-silver wayenza kanjalo kuseyingane kunomuntu odume ekuthiwa hayi abafana balala ulala abafana nomlalwa nabo bese bafaka amazinyo so in years to come usumnumzane manje lamazinyo wonke umuntu manje umuza uthi wakhipha wenzani lento ayisena value kodwa thatha isithunzi sakho thina sakubula manje ukuthi leli zinya eligqoka osibani manje babegqoka amazinyo ngoba babekhetha ukuyidayisa ukubona nani so leso sithunzi wena ungahamba ngeRange Rover ngaba noma uzomkhulu siyohlezi sikukhumbula ukuthi yazi lo ubuthatha bakhe bamenza athathe ungcolile lento ayithola ngongcolo iya ephuzini lokuthi into ozoyenza manje uyitshela ukuthi uyenzela lesimo obhekene naso kazi uyobe uyiqhenya yini can you imagine ufike ungene kanti uphiwe nje uhlakaniphile emsebenzini ungene ngokulala nomuntu oyena umukela ama-CV late uvela ube CEO of icompany can you imagine ukuthi umsakado kanjani lento yakho manje ukuthi ikwakho la but indlela wangena ngayo olapha ya
le kwe-entry level usalokhu ekubuka ngale ndlela lokho. So you must be careful because anything that you do namhlanje ngisho mangibuka inqumo engangiyithatha ngingane ukuthi man seziyangisebenzela uyabona lento njalo anginazi inkinga nje ama-out maningi abhekene ney'nkinga besiphila lapha siholova senza nomini uney'ngane kuphi into zakho usutshehla wena umjita uyi-cherry ubani isinqumo sithatha namhlanje wosazi usizokujaka. Can you imagine uyintombazane yakwabo udidiswa nje umjolo mhlawumbe wasevasithi umuntu ozodrop out noma umuntu owusikhotheni endaweni ethizeni iniyezi ukhamsusise kumele simhloniphe ovela ku-TV akushintshile kodwa uthi wena uma wengane yanhlaka njalo masingibona mina umshomo phayi lo imali. So any sinqumo ozosithatha you must be careful ukuthi uzothatha isinqumo namhlanje but sizokuhanta impilo yakho yonke. So lento oyenzayo as a person you decide ukuthi uyojabula yini usujahwa ilento iniyezi ukhama umama umfundisi kodwa thina evasithi awusababa umama umfundisi osibani bani siyamazi ukuthi wayiphila kanjani. So shintsha indlela yokwenza and then uthi mawusukhuluma without ukusaba ube nesibindi sokuyithemba akunayo nje ingane kuthiwa ngikhalelwa ingane. Can you imagine ngisathi ngidlalela amnandi mhlawumbe noIbanathi la sekunontombazane nobaby mama ongithukayo nje manje ubhizi uyadlala nale injani leyo ngalokhu sathi inqumo oyithatha namhlanje izona zokujaka siyokujaka sune-content ephila ku-social media. Can you imagine nje namhlanje nje angisawaziposta noIba ngoba khona omunye uma wengane okhalayo lapha emuva othe enjani le ethengeliwe. So mangithenga amateki ngithenga ingubo ngiyithenga without ukusaba because inqumo engangiyithatha even way back ngangazi ukuthi kufika isikhathi esifana nalesi and namhlanje sizokujaha. So anything leyo mawuzazi yini leyo yakhayo lapha mawazi ukuthi content mawazi ukuthi content yakhayo mpiki njengamanje niyamasekushaya ukuthi wenza ngendlela e-right. So uma le channel uyikade le channel siyazi ukuthi ivision yayo ayikho la namhlanje wena wayibona ukuthi hayi sengihambe khona la umfulo buya kuyona. So inqumo izinto oyikhuluma kule channel you must be careful. Yazokuvuka nje ekseni uvuke wena manje awusenzi njengamanye ama-podcast uyovuka nje ekseni uzwe nje uhlohlwa igazi likutshela lento likutshela only isicamera wenze ezinzini wokwazi ukuthi ubujaha le channel ngelinye ilanga siyobuya sithi EMP TV1 isaqala yayikhuluma kanje siyobuya back i-status usipostayo yabo. That's what I was saying. Ngitshela abanye ukuthi manje ontanga yethu bakhala ngento eyodwa bonke lezi ngane zamanje azenzi lutho bra umuntu udonsa ucingo ingane yakhe entombazane la intombazane hello kunjani hayi ngizokubona avala ucingo wemngane nami uyingane la intombazane encane teenage usibani bani wangifonela uthi ufuna ukungibona ngeke nje akaphani nanemali lo ngavashelana nomuntu onjani ingane la kuyabanda namhlanje ngathi ngatholakala ingubo enamehlo uma wapostile online on Facebook ingane yakhe yakufollow makubanda kudinga ingubo enamehlo ingane zola kuseni kusasusha ingane uyithatha apho yonke lento ibifunda la eceleni ukuthi umfana ongenamali akanaveli ngiyakuyena mayizomnika imali hayi uyangishaya usho wena ayiko for as long ngisadla imali yakhe noma engangishaya enzani ekseni kusasa nganibekezela le-GBV yabulawa you were there i-contributor kuleyo lokho zana. So ngizabe mfuzini lento enjalo nje anything oyenzayo okwazi ukuthi khona la utshala khona uyabhaka azovuthwa amakhekhe and ingane into eyibuka kumuntu omdala ithatha njengento right. True. Mina nje uhamba ubuza endlini Ibanathi bazothi ngiyi-superhero yonke into labo masabi kwacela ubuye ngenze lento kubagabisela ukuthi siyayishiya le moto ngiyalingana izinenza zonke lezi zinto nje bazothi imoto yababuwabo iyona ehamba ngaphezulu kwazo zonke into oyitshalayo uzoyivuna ingane zizothatha yona ziyenze nje. And the more i-superhero kubo yonke into oyenzayo ilokho sayiso bazoyilandela umtshela ukuthi awuhlala la eMacD into elula le angeke uzifonele utext ingane uzoyitshela yazi ngifuna ukukhipha ngusendaweni ukuthi usigibela imkhumbi ugibela ekhaya ngikhule ngitsheliswa amabhani ngoyenzayo ungijekele nje amaphutha amaningi osuqala ukukhala ngawo ucheck ukuthi kodwa unaso insandla khona yabo. So nawe ke lento oyenzayo uyilungisela igodi lakho njalo. Sengizakhohlwa lo mbuzo lo bengithi ngifuna ukunqanda ngawo lapha because khona nenye inkondlo ethi ikhandlela mfethu yeah zonke yazi wenye MPTV1 nawe because zonke inkondlo zakho ziyala intsha mfethu sengingaba and ziyawathola ama numbers sengingaba kuboka abantu ukuthi mabeyilalela bayafunda noma
balalela kungena ngapha kuphume ngapha Mfethu, lapha nje sesizovala nje Yeah. usiphe yona. Okay, ikhandlela noma ngazi ukuthi senzongishaya ngoba inkolo yayibhala 2010 mangikhumbula na 16 years and angijwayele ukuyiperforma njengalezi ezinye kodwa ukukhuluma kwayo yayithatha nande lakhe ikhandlela uyakhumbula ukuthi ikhandlela liyakhanyisa line role lenza thatha nande lakhe ikhandlela ngiyakunika liyakukhanyisela impela okuhle nomusa kuyakulandela mntanami thatha nande lakhe ikhandlela ngiyakunika liyakukhanyisela impela okuhle nomusa kuyakulandela ngaso sonke isikhathi ngiyathuka mangithola ukuthi yakufika angazi noma ngivume ukuthi uzalelwe kwelami laseNingizimu Afrika yakufika emhlabeni obugebengu ababehlome amaphilisi angaphilisi aphathwa abafarisi abangababulalisi wena thatha nande lakhe ikhandlela waqoqe wonke lawo maphilisi wafaka esikhwameni ngoba uyobulapha abagulayo ngoba wena udokotela oseqopheleni bafica amakhanda abo bengazi bebulawa ingculazi wena ngiyakululeka ugqoka ijazi le degree noma le honors okanye le masters njengosolwazi wakangqonde banzi mntanami thatha nande lakhe ikhandlela ngiyakunika liyakukhanyisela impela okuhle nomusa kuyakulandela bafica amakhanda abo bengazwa bephendula abazali nawe ngiyakululeka womphendulo wakho nyoko ekuhluphekeni umbeke kubuseni ungalibali ngiyaza kulula ukuphatha ikhandlela kolikhuni but take it uzophumelela soon under the moon okurong ukakufuni uyofica abaliwa ama-X amakhanda abo ebaxova wena labo X uyobudle ngokubasolva wena ngiyazi ukuthi ngeke uzusebenze kaMesis ngoba uyobe sewazi ukuthi what mess is thatha nande lakhe ikhandlela ngiyakunika leke ukukhanyisela impela okuhle nomusa ngiyakulandela siyabonga kakhulu. Yeah. Injalo. Why inkondlo zakho zibe into eyodwa ethi ayikhuza umphakathi kanje mhlawumbe ngabe into ekenzeke emndenini noma mhlawumbe kukhona ukuthinteka okukhona okwenza ukuthi wathatha lendlela ukuthi ezakhe inkondlo azibe ukukhuza abantwana ukukhuza iyouth ukuthi ingenzi into ewrong. Lezi ukuthi mawubulele iyouth usukulibulele nezwe uqedile nje usumnandi lapho usugrand futhi ayikho ephinde kuhluphe because ibona abantu abasuke bemgogodla wezwe. Number 2 indlela engithi mangibhala ngayo angifuni ukubhala inkondlo ezothi ukuthi ungakwenzi ngizokunika kodwa ukuthi ungakwenza ukuthi kodwa uwenze ngayiphi indlela uma ngithi uyofica benamaphilisi angaphilisi aphathwa abafarisi athatha amaphilisi akunankinga nawo athatha kodwa wena wathatha ubuye lapha ngabagula ngoba udokotela oseqopheleni wabafica becake amakhanda bexakwe ama-X wena o-X ke ubathathe kodwa uyobudle ngokubasolve yobafica beqomile bengezwa bephendula abazali hayi nawe ngiyakulule woqoma uJesu umvino kuwona ngoba eqaleni wayekhona namhlanje usekhona so yonke into ngizoyibeka ukuthi hayi yenze but yenze kanje yenze kanje so ueducation mawuthi ukufunda kukhona ufunda kuyikhona ngizothi mina enkondleni yami hayi indaba yokufunda ilula angithi uthisha khona afika akutshele khona acele wena futhi into aqeda ukutshela yona ukuthi umtshele yona bese wena umtshela yona ngendlela kuyiyona akubhalele ipheshana lodlule phambili kubushaya khona yabona la so yonke into ngoba akusiza ukugxeka without a solution so kuma platforms asinawo nje manje sinabantu aba-criticize abantu abasha but ababekulutho etafuleni ukuthi what do we offer kubona so kwi-poetry ngiyangilwele lokho ukuthi whether awutholanga ukhuliswa isandla sikababa ake sikuphe umkhala ngobaba ngizokupha enkondleni ngizokunikeza ubaba mawudinga ubaba uzomthola uma udinga umuntu ozokubiza ngomntanami ngakazuza umzali wakhe kubiza ngomntanami mina ozokubiza ngomntanami enkondleni yami thatha inkondlo zizoyenza lento engifuna uyenza so i-formula yami isebenza kanjalo ukuthi as much as ngicomplaina but I offer ilokhuzana into yakhona. Hey ayizinamandla zonke mfowethu. Hey ziyamangalisa. Okay sesigoqa bafo sike sabona einkundleni zokuxhumana. Yeah. Ukubuka umuntu einkundleni zokuxhumana akufani noma sesikhuluma naye. Sure. Khona abantu abastrong einkundleni zokuxhumana. Kodwa akusasa sizothi uyibulele. Mfethu. Bese sithi sibukele ama post wakhe. Sithi kodwa lo muntu bengakhombisi nje ukuthi uneyinkinga. Sure. Mfowethu ngibuziswa ukuthi uke walahlekelwa abantu abawu2 abasondelene nawe kakhulu ngikhuluma mina ngabantu abasondele kakhulu esikhundleni sakho uSicelo the guy was a friend of mine akakhulu kubo umJapan obeyiqhawela mina ngimbukela kude kodwa isiqaphu lokho siyakhona so mfowethu
ngiyamajina ukuthi ubhekane kanjani nalezi zimo. Why ngikubuza lento? Kukhona nomunye othola ukuthi ulahlekelwa abantu abaseduze naye but ugcina angenayo i-coping mechanism la angakwazi ukuthi lapha yakhona eyokhalela khona ukuze azobuya abe strong. Umunye egcina ethatha inqumo zokuphuza utshwala, agcina engena ezidakamizweni. Mfowethu wena wenze njani ukubhekana nalezi zimo futhi kukulimaze kangakanani? Yabona nje ngiyabonga ukuthola lo mbuzo futhi for the first time ngiphendula lento futhi ngizoba honest kuyona. I know futhi baningi abantu abazohalela this trip ukizwa. Yabona ngisho ukuthi iminyaka ye-COVID ibheda kunayo yonke. Kodwa ibe isikhathi esibi kakhulu. Masiba sibi isikhathi sikasicelo senza 2023 December kuzoshaya uDecember. So sine formula esinayo noma sine system esinayo even performance stage ukuthi ngiveke ngishaye lenkondlo yami ngithi and then introduce usicelo sesophuma sesishasa sindawonye and then sehla. Kwenzeke lento eyenzekayo. Iphathi makudlula usicelo emhlabeni and then there is this guy ekuthiwa umJapan okhona from osukwini icall yokuqala sina isibhedlela siyambuka usicelo ngedlulile ngeaccident yemoto uphelela phambi kwethu nje sinomJapan siyambuka nje and then kwasaba nalo mjida engekho into eyake aba serious enkulunywa umJapan eseceleni kwakho bese efike ivala phela manje ungena stage usangena ngesystem eyodwa ethi ngingena kanje mase ngiphakathi uzothi ukuphakathi nendawo bese ubungiqonda ukuthi akekho lo muntu so sekumele ngishintshe indlela engiperforma ngayo. Sicelo ke bekuumuntu esikhuluma naye yonke into akwe robotina nxa nifika ume robotina mhlawumbe reve umuntu ethathuke engazi ukuthi uyalokhuzana uzofana isicelo umuntu secishe wawo into engathi shu yazi khona umuntu osevele wacishe wawo la ukuthi nokuthi kuzohlekala. So uma yonke into engiyenzayo ngiyazi ukuthi mangizofakaza ukuthi besine interview nawe ngizomfaka usicelo ngoba bezobehleli la eceleni mhlawumbe asikhuluma nawe noma ukhuluma naye nami ngikhona. So we must discuss namajini la ukuthi yazi ungabuza usicelo then ungiqonda ubuye late ukuthi hayibo akekho lo umuntu ozobuza nanda. So kuthatha isikhathi even number angaze ngiyidelete ngize ngabona uWhatsApp songitshela ukuthi le number is no longer in use yabona into. So lima khona into engifuna ukuyisave kodwa noma ngangayishoot efonini ngizoyiforward enambeni yesicelo izoyistorisha lapho mhlase ngiyifuna ngizoya kuWhatsApp asicelo ngiyithathe khona. So ngirealize late nje man 3 years wonke lo sikhuluma ngawo. So ngenhlanhla there was this guy to umJapan ovele wafika wawubhuti futhi kumina sanamathelana naye start drive emgwaqeni and then content yethu abantu abaningi abahlekisa ke uthisho kafundisi madoda saphila naye kakhulu. Later kodwa ngizoxoxela into eyisecret eyenzekayo ukuthi angiyazi yonke lento ibenza kanjani. Usicelo uvele ngiyamvusa ngelilanga kumele siyoperforma uphuzile ukulala waswangalala engaqasuka and I'm like uyangijwayela ngoba ngitshilisa amasikhathi ngashaya imoto ngahamba and then kuma performances usicelo na ubhizinesi noMpumalanga lesikhathi ukuthi sengithatha kakhulu ibanathi ngizovela imnika imic ithi akangi-introduce abantu bejabulela ukuhleka ingane bese ngiyangena ngi-adjusta ekutheni usicelo uma uthe uyamvusa engekho but ingane ngama weekend isuke ikhona akade uyayizibheka kanti kuleso space esinjalo singijwayeza ukuthi uyahamba yes and kube khona umJapan siphinde nalomjita ngolokhuzana like ubhuti mangikhuluma ukuthi mawungena esitolo and into abaqala ukuyizwa abantu MPTV 1 eyokuqala eyokuthi igama elithi umJapan ngiyajabula ukuthola ithuba lokuyichaza lento igama elithi umJapan ulaliza kumina kwakuyimina umJapan ngiyajabula mzoyintshotshela le clip so that ngiyi-explain kahle le because ayizoyi-explain emngcwabeni. Igama elithi umJapan imini i-section empophomeni ne-section ekuthiwa iKorea bese kuba khona i-section ekuthiwa iJapan. So kwakudlala iWorld Cup 2002 kwaba neKorea Japan kanti kwakhiwa izindlu lapho and then kuleyo ndawo kwakhiwa khona izindlu ise-Japan la ihlala khona. So umJapan kwaumuntu osanda ukuncokola lamantombazane uthi ucela inamba kwenye ingane ithi angeke ngize ngikunikeze oyithatha kulowo yabo bese bebaseleke manje sihamba mina umngane wami kuthiwa uManani
uManana besethi ayikushuthi phela masifuna inamba la eJapan mase sigcine kwena wena umJapan untombi sikaMjapan la bese kuhleko kube mina umJapan kanjalo ngiqashwe uManana lo bese bamba leligama kumchukuluza uthi eMjapan ulaphi nani la ayithi ufind ukuthi masasenza ama VN lo mayisanda iVN mawubuyisa kahle umqondo mayisanda iVN siqala ukusenda ama VN ayithi weMjapan wenza ini ukuphi la khona nami bese ngingafuni ukulithatha kuba nickname akafuna uyithatha nami bese kubuye weMjapan wena ulaphi nani and then abantu bajika babiza umJapan ngomJapan ngoba kushuthi yena umJapan so abanye baba confuse ukuthi mawufika kulabangani mama close nabo abahlala kwelinye side abebengahlali nomJapan abahlala le side usaqhamuka umuntu othi kumina eMjapan ulaphi yabo abanye abayifew basabiza bena ngomJapan but umJapan okuyigaba likaMjapan lagcina sesiphendile sibizana ngomJapan kodwa lagcina selwelekena ngokusa kwami ke nami ukuthi lokhu ngiliphusha la kuyena lamamba nani so ubegcina ethi ndayishoyo mayithubiza mina ngesikhapu sibizena ngesikhapu gcine kanjena umJapan uyisikhapu samagama bekasendaja so the guy vethu eneqiniso kakhulu siphila nayo leJapan ehlupha behlupha ngangishare nama stories zakho ukuthi bayathatha imoto esebenza habe lokusana ngivele akazi wayenzeni sibuya komunye umshado ukushada inyawo sekuthunjabula bese bekuvele ngimpanishe mhlawumbe 3 months nje ngiyithulela ngile lokusana only to find ukuthi ngizompanisha ngithi afonesi yaphela mfethu awahle mfethu komekile mfethu awuthenga iblack phela njalo noma eyodwa lendawo ngekathi ngisamzibe nje kanjalo kuvele ngizokuthiwa awuthi yami sesibhedlela and then I'm like mfethu out mina nosisi lodla indawo yamadongo zami angifonela sayibesa sahambe siyo check out sifike sihleke ke manje sibhedlela nakhona siyiphendula ibe joke futhi again lento yakhe ogod awuhamba ngempela wena and to find ukuthi out yami yahamba and umuntu angacope ngendlela right and even now lokho just that ke ngiwumuntu okwazi ukumukela isizathu esenza ngimukele ngifuna usitshela abantu abashawa ilento eyichazayo angeke basifice isikhathi esinjalo kumina because uma ngiphila nomuntu noma masiphila siphila to level yokuthi ama memories angijabulisa ngasonke isikhathi akukho la ngisala khona mawumfowethu ngazi kathi uthi ngocheck MP ngifuna umchecka abumfowethu siphila nawe 24/7 ngingena all out izinto engizochaza ukuthi so sometimes uma ngifila phansi nginayo into esikade ngikwishow yazonke nje ngibuka ngiyasho ayisasewudlala lo music nozonke so nosicele saphila so ngizamyophuza ukuthi ngibuya ngizilapha ngokuthi akukho esingakwenzanga akukho kusha engathi mangithi vuka siyoqala sinosicelo siphilile kwamnandi sa enjoy imali yethu masibuka osebenza saphila ngevision eyodwa so noma engasekho akukho odwa la ngifila ngazi ukuthi ngiyakweleta khona ukuze uthi umuntu okala kakhulu lo obehlupha umzali ngoba udlule emhlabeni ngoba besafisa ukumenzelani so we made sure ukuthi siqolise emsamo true and mina mfethu njami mina ngumuntu angikho u2 anginama character u2 ukuthi uyambona umuntu ohlala emgwaqeni usafica into eyodwa fana abantu behlezi bedelela ebenzani isilima wena umuntu azayitshela uyamazi noma yini angazi ngiyakhohlwa nanokuthi yini umsebenzi engwenzayo yabo i-character mangayidefinele umuntu oqondana nami kwi-podcast mhlawumbe engazi umuntu ohlala namall uhlangana ne-out engazi yala kamakhelwane yabo ngi-out engayipaka iBM kwi-out yasemkhukhwini for as long genuine to me yabona letho njalo so eduze kwami ngicina abantu abanjalo umJapan was real umJapan way real ngaleli amazwi ufuna ama-out esixabana nawo uzobona uma uphila la esixabana kakhulu nawo abantu abaphila impilo eyifake umuntu uyakufakela mayifika la uzothi hayi mfethu ePrawami ngiyazi lento yokushutha ngicela nje ukuba ngizovolunteer la ngaphansi umthathe unishuthe naye along the way yazi lo mjida angihole lutho kufika siyabonga mpungo sebezoshutha ezini khona siyabonga mpungo simali abayikhokhayo kumbe bezoshutha la uyayiza lento nje uthula umuntu kuwena akabanga real umJapan ungena lathi hey mfethu ngoba ngizokushuthisa uzoyithenga uphi yawe black yayizonto ngiyamazi ukuthi idingani yes uyayazi ukuthi idingani so uma ngimfonele ngiyazi ngiloaded nginemali njami laphi
athi uzongenzani uthi angishiye la ngikhona yini ozongenzela yona yabo. So that's what I like about umJapan ukuthi ureal usicelo sekhaya kuvalaka inja yegame usicelo wangaficelele kanje kwangena imali ugeza uyayimgezisa uzimageziswa imali uyageza uyaswenga same time buka nje ngene lokhu usaneni esitolo kwakumlibazisa lokho eyothenga kuma shelf ucela uPopeye ugqokile ured yabo ukhomba athi uno size ngicela ukudiyela uPopeye okay lo ureal ukuthi ngifuna imali and then bese ngiyajabula lento yakho siya nangakhuluma emngcwabeni ukuthi wakwafonela mina manje ingane ifunda kusiphi ngithi awuyazi ingane ukuthi ifunda kusiphi isikhathi. So abantu abareal laba abangacabanga kakhulu umjaba uzodlala ethi ya umuntu ayilimaza ngokuzala ekuvele siya ngizele ngiyazi sisengithandana nawe wathi uyangiphakamela ezintsukwini ethi uyothekela ingane zami wadumana kwayena ngivele ngamisa ikhumbi zakugcwala ikhumbi zonke sayinoti yasibangisa erank ikhumbi iphume straight siya. So ureal mayithi ngishoda ngemali mina ngihlazi ngisho njalo ngifuna iSmirnoff bra wami then bra engishawa ukuthi ngidinga imali yokuthi akaphila impilo yamanga ukuthi uzongena la ukudestroy this channel usuyisebenzele kanga kuzofika umuntu mfethu nawe utshela hayi yazi ngithole out esishayisa yazi lo umsebenzi ebenubona lapha imini obemshutha ukufica ihambi into yakho ukufica into yakho isebenza uvuka nje ubulwane bakhe bongabi real. So ngikhe ngisho ukuthi kwi space sami abantu ongifica ngenabo yilabantu aba real abantu aba original ibona ngiphila nabo regardless of what because uyazi ne out enginesho professor ukuthi uyazi na ukuthi mawuyibuka uyamazi umuntu ukuthi ufunani ekutshela bra masiya nginencwadi makhona uplan okhona ngiplug uyabona nje makhona badinga udriver ngino code 10 wami ngingashayela endaweni yokuthi so sekulula mawuzwa bra ambo ngine out nje edinga umsebenzi and then athola umsebenzi abe grand ureal but khona umuntu ozohamba naye ngazi ukuthi udinga ispan kodwa mawudinga isipani ehalela BMW ngihamba ngayo engazi ukuthi ngaye yakhe akanazi izinto zakhe uzo end up uphila kwi competition all over umqondo wakhe. Exactly uhamba nabantu kwi competition uhamba nabantu kuliwa nawo uhamba nabantu kubhekweni so umnandi umuntu ozaziyo ukuthi ufunani mjabani. That's what I like about him and I wish ukuthi amajita amaningi is out angaphe ingakho leya out manje ngiyiphilela ngisho engasekho siyabo mJapan thina siyohlala elokuzana asikhuluma nje ukuthi samele senze neplan because i-out ebiphila real akaphila abeminqa ngekuthola esinye story esesi opposite lese okhuluma ngaso. Enye into engikhuthaza kuma out ngoba ama out amaningi futhi alandela kule channel ukuthi kuma out awuphila is out awubulova uzazi ukuthi ufuna so uhlala nabantu hamba nabo bakudlela umoya abantu balambile yes emotweni everyone hey uyathenga yazi umuntu uyimosha kanjani imali nani unamanga akekho real. So umJapan ke iyona into engithi I doubt ukuthi khona out enga replace lezi yasikala mfethu hayi injaba ngiprefer ukudriver kedwa okugcono kunalokho nenye out yami kuthi unku usebenze ulwethe hawi ku real amajita la wazi kahle ukuthi ukutshela le masiyangihamba ikusasa bra masambe siya kwi event shay ekseni mayisevuka uye espanini sakhe ngiye espanini sami phila impilo yakhe ngiphila impilo yami and then bese impilo yaphezulu. So ngizabuya lapho nje ukuthi into engilaphile kakhulu ukuthi angifisi ukureplace friendship ebengenayo ngiphila kodwa nabantu aba real abacishe bafana nale yakharete kuyona. No siyabonga kakhulu ngikhuluma nami sifuna abantu abanjalo abakhuluma because yabona uma mina ngiyayithanda ukuthi mangenze episode sikuthole konke fethu umsoco umuntu nje manje obelalele osondeza abantu eduze kwakhe abangekho real njengobusho sekuyoba inkinga yakhe lokho because usufikile nokukhuluma ukuthi ubuphila nabantu abakanje and even emakhanda ethu sina umqondo walento okhuluma ngayo and nayo umuntu mhlawumbe uyaqala manje uanalyze abangani bakhe ukuthi labantu laba bengangifela nima ngingekho bengakwazi ni ukuthi noma ngasekho kodwa belimele igama lami because nje manje umJapan nosicela basekho usungakhuluma noma yini bengakwazi ukuyiphendulela fethu but ngokweqiniso lawo uyabamela namhlanje ayizisha zami lezo so to yazi sana kubona isithombe ngiyasho ukuthi imfana ayike kaphila nenkozo ufanele Brazil ubonga ngani Mavuso was real yabo ngazi nayo nje leyo nhlanhla le kanjalo into yakhona iqondisa story sakho le podcast mina ngihlezi ngithola ama invite efethu awufike la lokuzana but umbuzo wami uthi
sizokhuluma ngani ngoba le podcast yakhona so le podcast i real. That's what I like about this one. Wena mina ngiyaqolisa ukuchema wena uDavid Mashabela abantu ekazi kahle ukuthi bazongi-unpackela bangwele nalento engiyifunayo. The rest angixabene meji uyazi ba real bayilento abayo but i-point yami nje ngizamukela lapho ukuthi mfethu kunento engiyithandayo ukuthi mangila ngifuna into engizoyifake mangikhuluma la comment section nayo lo mjito namanga sahlangana izinto engizisho ngithanda loyayo ukuthi bu real asinazi into eziningi asina PR uqala ungichaza imngane nami ngenzela silungiswa angifuni into njalo ngeke ngize ngikhuluma le ngixoxa ngixoxa nawe ngathi ngihlele ekasi nje empopomeni we out ama out ohlezwalanda ama out mina ngilo in fact imoto yami ukhawash wami empopomeni mehluko wakho njalo amajita as much as eseyidamizweni kodwa kune rank esempopomeni lawo lova abaningi ababhema khona ngenxa ukubalekela ukushawa nayo bawasha imoto nje empopomeni no lova bawasha imoto lalelo ushiya imali yakho iphone bawasha imoto umphanto wabo as much as bekulendo sikhulekela nje baphume kulento kodwa isystem abayisebenzisa ayiclean bawasha imoto lova bangena ama fast upower wami udanger yabo umadenden nama isiphumile episode ngikhombisa ukuthi edanger yabo bengile lapha sinawana nani ushayitha ushaya into mfethu kube ngathi nehuvi imoto ilokho zani so ngifuna into enjalo engirelateayo nami ukuthi kwi podcast isitule ngihlela kusona ihlala abafowethu engidlala ababhona imoto yami abawasha imoto sinikane leyo nto esinikana yona uri ubuza ukuthi isifakazelani njalo indaba yosinawana eqala ethi masiya uyazi ukuthi stories yakhe ayisogcina emalini yabo sogcina emalini but uyazi ukuthi yakabazela uyazi uyangena umuntu oyifake endlini akanayo roll on bra ayitheni uyi out akanayo roll on angena ahlale la siphuma siye car wash iwasho usinawana imoto athatha 200 malini roll on siyeke le thatha 200 usuku kiyo endaweni lezi kuhlalwa kuthengwa ihenisi bese later abe nento akasizwa nani uyena ungasizakala yayizwa into engishoyo umuntu oreal uyasazi isimo sakhe uyayilokhu zathi why ngikhuluma lezi zinto ngiyazazi ngisebenzeleni obongani mavusa ibraza mfethu ngiqala uzwana nani ngizwana nomuntu osokhuzini mfethu ibraza ingrendile wayethe geze eshaweni ibhasi sohamba ngalo ngadlule eKhawashi ngiyawu nje yaselokushini sangiphumile nebhakede ngiwasha imoto but ngi-artist stage ngi-real kodwa ukuthi lento ngwase eKhawashi ngize ngihlale eKhawashi ngenayo imali ngisiphi izathu senza njalo sangiphumile ngiwasha imoto ngiqhakazise ngithi wathi ephuma asisayi eKhawashi sesiya kwi-event yayizwa lento engisho uma sesibuya kwi-event umeze ukuthi konke engishoda ngako ngizobona ibrazi ngishake i-wallet sengi-right ngi-real so uhamba nomuntu oyifake awuna roll on awuna 50 rand iphara kodwa lelo libiza lephara lenza imali lo lean business liqondisa isitori sayo ukuthi masiya lethi moto kushaya ulinike leyo mali asikwazi ufunani because uphila ifake so khona abafethu sibagxeka sithi ba amaphara khona amanye amaphara angabhemi esiphilana ngiyabonga ukungimema kwi-podcast ngoba ngikhuluma nabantu abawu2 khuluma nolova lababhema ukuthi abayeleta abayibhema angilazile elinye iphara ngizolilapha kayo ngoba alikho real bathalela phela kuhlanya kaThayi yahlupa kabaze sibongile kakhulu mfowethu ukuba ingxenye yohlelo lethu nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi nabe siqhwaga bathi siyadla sidlodlobele sibeke isihlanga emadolweni siyabonga mawusubuka uzofika la awangisho wena mfowethu hayi ndomse ngiziyalalela manje uthayo siyabonga mawusubuka uzofika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu sicela ucindezele subscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisposayo izokenqeza ocingweni lakho uyothi mawungena phakathi ngalolu suku yobususitholela isiqephu sangalolu suku ngixolisa kakhulu bafowethu umkhuhlane ungibambile nalento nje sikwazi ukuthi sisebenze ngoba sisendelinye ngishilo ukuthi mfowethu ngiyagula wathi kodwa ngeke soyibamba kunje siyabonga siyacela abafowethu nosupport uhlelo nifunde kwesikukhulumayo masifike sakhuluma izinto ezu10 zithathe zo10 uyibuyisa uyibhekisa kuwena uboneke ukuthi ke yini wena ongakwazi ukuthi ushintshe kuyona ukuze uvikele abantwana bakho uyivikele nawe ngoba abantwana bakho uma bengene into ewrong leyo nto iyabuya izoshaya ekhaya ngeke uthi usebonga Mpungose indlela yokugcina idlule ekhaya hayi egcina bese iyadlula kubo mfethu unjenje ngabona kubi njalo ngesikhathi umuntu esenza into ewrong emgaqweni zibuya izoshaya egcekeni ekhaya abanye bashisela ngisho imizi
umzala kuwena obhemayo ingane yakhe iyabhema but ibuya manje lento izoshaya ekhaya. Bethu. So bafowethu siyacela nizama ukubhekelela izingane zenu. Igama lami uProfessor Ngwamkhize Ntabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini lakamandlakazi ngakho ke sangincenga.